Allahu Ekber, Allahu Ekber. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد bütün alemni yoktan bar qiluvchi, tarbiya qiluvchi Rabbimiz subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillarning türünden çıkan salavat şerifelerimiz bulsa edi. Allah subhanahu ve taala illerimizge, kunlarimizge, yurtlarimizge, meşitlerimizge hayırlı iminlikler, tinchliklar, avrularga hayırlı şifalar, tavfiksizlikta, namazsızlıkta, dinsizlikte jirishlarga Allah subhanahu ve taala tavfik, hidayet, istikametler nasip ve meysar kılsaydı. Mübarek bulsun cuma günlerimiz cemaat. Bugün günde Müslümanların ahvalleri türlüçe, her bir kişi turmuşunda türlü vakigalar kişire, hem de indi kimnidir gailesinde, işinde, yaki ko'ngilinde indir bir burşular var, depressiya degan narsalar var. Galimler albatta nasihat etib bizga anday vaqtda 3 oyat bilan amal qiling'iz dedi. Ya'ni shul 3 oyat bilan amal qilsangiz, turmushingizda nindir bir jingillik kelir, ham joylanir dedi. Ayta alimlar birinchi oyat ol Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Yani Allah'ni esga tushirish bilan, zikr qilish bilan qalblar tinchlanmaymi deydi. Yani agar da shundan da nindir bir burshi bor ekan, Allah'ni esga tushirik. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam o'zining hadisinde bulay dedi: Ala unabbiukum bi khayri a'malikum. Sizga indimi shunday amalga dey, ol amal eng xayrli amal bo'lib sanalır dedi. Ve azkaha inda malikikum, Rabbingiz qarshısında pok shista amal bo'lib sanalır dedi. Ve arfa'iha fi darajatikum, dereceleringizni ko'tara turgan amal dedi. Ve hayrun min infaqi zahabi vel fidda, Allah yolunda kumush ham altın taratudan da hayırlarak bulgan amalga indinmi deydi. Şulay yok Allah yolunda kurash qiluvdan da, tirishlik quyudan da zurrak amalga indinmi deydi. Bütün sahabalar şaqqattılar, nindi amal bulurga mümkün? Bela ya Resulallah dediler. Eye ya Resulallah. Şunda Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam aytdi: Zikrullahi azze ve cel dedi. Allah'ını zikr qılıp bulardan da hayırlırak dedi. Eğer de biz tağın bir ayetke ko'z salsak, inna salata tenha anil fahşai vel munkar. Hakikatte namaz her bir fahiş, naşar amellerden bizni tiyadır deydi. Ve la zikrullahi ekber, Allah'ını zikr kulu büyükrektir dedi. Yani eğer de kişi namazın, başka türlü hadiste bilesiniz, şimdi matur etip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, yani eğer de senin namazında da, hacında da, urazanda da, nindigine amel kılsan da zikir var iken, bu amelin sıfatı bulacak. Bu amel ihlaslı bulacak. Bu amelin neticesi bulacak dedi.
Şuna göre eğer de problemler var iken en birinci şartta narsa işlerge tiyiş biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'ını zikir kılı. Afdalu zikri la ilahe illallah. En hayırlı zikir la ilahe illallah. Ve afdalu dua elhamdülillah. En hayırlı dua elhamdülillah sözden başlangan dua dedi. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam. Şu an göre muhterem aziz kardeşlerim, galimler ayteler, tübendeki zikirlerini daimi revuşta, daimi revuşta aytıp durga kirek. Çünkü muhterem cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinden hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabından bütün zikirlerini galimler jığanlar. Lakin en hayırlı zikirler alar 5-6'ına deyler. Şunun birincisi bilasmin indi. La ilahe illallah biliriz. İkincisi la havle ve la kuvvete illa billah. Üçüncüsü la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Şundan sonra Ya zel celali vel ikram, yani Allah'ın isimlerin iske çırıp dualar kılgız. Şundan sonra Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Manda bütün zikirlerini uzışına Allah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin diyen vakitte cemaat İsketçirigiz bu duanı kim kılgan? Yunus aleyhisselam balık işinde bulganda şul duanı kılgan. Sen indigine ağır halde bulsan da sen balık işinde tügül baribir. Şul duanı kılığız. Şul zikrini daimi revişte kabatlağız. Eğer de şundan da kişinin tırmışından indir bir ağır vakitleri var iken. İndi tübendegilerine eytesim kila ikinci ayet. Allah subhanahu wa ta'ala ayta ya eyyühellezine amenu ista'inu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin. Sabırlık kursetirge. Problemalarını şişu yolları zikir hem sabırlık kursetirge. Şunun bilendi sabırlık bilendi namaz oku dedi. Sabırlık bilen namaz bilen Allah Teala'dan yardım soradı Allah Teala. İmanlı bendelerge müracaat itamında ya eyyühellezine amenu de. Ey imanlı bendeler de. Namazı kuşlarga ite. Sizde de ol depresiyalar bulaşak. Sizde de ol problemalar bulaşak. Problemalar var iken nindigine problema bulsa da Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam her vakitte da namazga müracaat iteydi. Namaz okuydu. Hem sabırlık kurseteydi. Yevme yuvaffas sabirun ecrahum bi gayri hisab. Kıyamet gününde sabırlı bulgan ahillerge Allah subhanahu wa ta'ala hesapsız ecir verir dedi. Haminde en mühimi üçüncüsü dedi galimler kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bu Allah Teala'nın takdiri. Eyt sin alarga. Bizni Allah bizge de Allah yazgan kadergine bireşek, yazmağanı bulmayaşak. Allah nerse bizge yazdı, şu bulaşak, yazmağanı bulmayaşak barabır. Bizde Tatarlarda deyteler indi ana. Yazmıştan uzmuş yok deyip. Eğer de birer nese buldum iken Allah'ını takdiri itip kabul et, sen bu tigi yaki bu halatta bir nesede özgariş kırtalmıyorsun. Bu sana yazılgan, Levhul Mahfuz'da bu yazılgan indi. Sen bir nese işley almıyorsun. Allah yazganı uzalmıyorsun. Lakin dua, dua yaruddul beladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dua beladan yırak itir dedi. Ve dua yamhu seyyiat, dua naşarlıklı sürte dedi. Dua kılırga gerek, Allah'tan sorarga gerek. Allah bit kalplerini, haletlerini özgertip duruşu. Biz tugul. Özgeresi biz kilse başta özü biz özgerik. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah Teala sizin haletlerinizi özgertmeyi, siz özünüzü özgertken şeye kadar değil. Yani biz başta özgerik. Biz başta birinci adımı bizni yasıyık. Biz başta tırışıp kursetik. Allah Teala şunu kurur, ecerin birer inşallah.
Ярдәменнән ташламас иншалла. Хуа Маулана, ул безнең тәрбиячебез. Аллаһ Тәгалә теге яки бу авырлыкларны биреп, яки бәхетле чакларны да биреп, безне тәрбияли икән шулай торып. Әгәр дә без 40 көн эчендә бер нинди авырлык килмәсә, бер нинди бер сынау килмәсә, хәтта теге энә белән дә кулыбызга энә дә тимәсә инде, куркырга кирәк. Аллаһ Тәгалә безне оныткан дигән сүз бу. Сахабалар куркалар иде, әгәр дә берәр сынау килми башласа ди. Әз генә булса да теге энә белән дә тип алсалар, авыртып китсә, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә мине искә төшергән икән дип шатланалар иде. Чөнки син монда энә белән ниндидер бер үзеңә авырлык алгансың икән, син Аллаһны зикр кыласың, әлхәмдүлиллаһ дип, эй Раббым дип, дуа кыласың. Һәм тагын бер максат Аллаһ Тәгаләнең менә безгә кай вакытта сынаулар бирүнең, ул җәмәгать үзенең кылының тавышын ишетәсе килә. Озак вакыт дуа кылмый бу. Намазын пулемет кебек укый ул. Ишендә бер нинди теге ихласлык калмаган. Әз генә теге троллейбуста барабыз кай вакытта. Җыйга киттек тә, троллейбус тиз генә туктады, баш бәрелде, уянып киттек теге. Шуның шикеллек Аллаһ Тәгалә әз генә төртеп ала да уятып җибәрә безне. Бәндәм, синең тавышыңны сагындым, бер дуа кыл инде, бер зикр кыл инде, мине искә төшер инде дип. Бу бит Аллаһның нигъмәте җәмәгать. Әгәр дә сиңа шундый кичкенә генә бер түртү килде икән Аллаһ тарафыннан, димәк Аллаһ сине ярата, сине истә тота. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә авыр иман зәгыйф булган адәм балаларына ул авыр, әмма ләкин шул мөэминнәргә ул җиңел булырга тиеш. Мөэминнәргә дә авыр, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе әйтә: "Я аyyuhallazina аману", эй иманлы бәндәләр, сезгә дә авыр булачак. Сезнең дә күңелләрегез бар. Сез бит инде тирек кешеләр ди. Ну ярдәмне Аллаһтан сорагыз, намаз белән, сабырлык белән диде. Инналлаһа ма'ас-сабирин, Аллаһ сабыр итүчеләр белән. Сиңа көнләшкән кешеләргә игътибар итмә. Синең турында гайбәт тараткан кешегә игътибар итмә. Синең турында сүз йөртүчегә игътибар итмә. Дуа кыл. Аллаһ Субхана ва Тәгалә әгәр дә син дөрес икән, бер кашын да рәхмәтләреннән ташламас иншаллаһ. Яхшылыкка ымтыласың икән, Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең икән, бер кашан да Аллаһ сине ташламас иншаллаһ. Үзебез үзгәрергә тырышыйк, аннары Аллаһ безне үзгәртер. Ва алаллаһи фалиятаваккалил муъминун. Аллаһка тапшырыгыз мөэминнәр ди Аллаһ Тәгалә. Тәвәккәллек җитеп бетми шул бездә, җәмәгать. Тәвәккәллек җитеп бетми. Кызганычка каршы бүген көндәге мөселманнарның тагын бер проблемасы, ул тәвәккәллек җитеп бетмәү. Юк бездә ул бүген көндә диярлек. Тулысы нинди генә проблема булса да, кардашыбыз белән сөйләшеп утырган идек. Кеше ашыгыч ниндидер бер фигыльләр, гамәлләр эшли башлый. Кирәкмәгән сүзләр әйтә башлый. Аннары ниндидер бер начар нәтиҗәләр килеп чыгарга мөмкин. Сабыр итәргә өйрәник тә, тәвәккәл кылыйк, Аллаһ Тәгалә үзе җаена куер. Аллаһ Тәгалә шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын, җәмәгать күңелләребезне пакласын. Һәр вакытта да дугада булыйк, бергә булыйк. Аллаһ Субхана ва Тәгалә җомгаларыбызны мубарак кылсын.